alaikum i dobro nam došli u 21. izdanje Sehurskog programa. Nadamo se da ste dobro i zdravo i da ste sretni i zadovoljni ušli u prvi proljetni dan, ali i u treću trećinu mjeseca Ramazana 1446. godine po hidži. Višestoljetni tragovi i kultura klesanja nadgrobnih obilježja neoborivi su dokaz višestoljetnog postojanja zemlje Bosne i njezina matična knjiga. Od srednjovjekovnih nekropola Stećaka preko prvih nišana iz 15. stoljeća sve do današnjih dana. Ovo je tema o kojoj ćemo razgovarati u našem centralnom dijelu. Meni je veliko zadovoljstvo i čast poselamiti i zaželjeti dobrodošlicu mojim jutrošnjim gostima. Prije svega dr. Adis Elias Fejzić, prvi BH skulptor s titulom doktora iz Australije. Selam alaikum, dobro nam došli. Alaikum selam, bolje vas našao, hvala vam za poziv. Istraživač, umjetnik, jedinstven prezentator kulturnog i historijskog nasljeđa Bosne i Hercegovine širom svijeta na poseban način, s posebnim odnosom i ljubavlju prema Stećcima. Hvala za tako kratak i iscrpan opis. Ja zapravo želim da budem to kako ste me opisali, pa nadam se. Pa ja se nadam da će ovaj naš razgovor to i pokazati. Makar u jednoj trećini. Ovog jutra sa nama je i magistar Nihat Klinčević, također istraživač u sferi nadgrobnih spomenika, posebno nišana, publicista, ali i sportista. Selam alaikum, dobro nam došli. Alaikum salam, hvala vam puno za poziv. Ovo je moj treće gostovanje na radio televiziji BIR i kao i uvijek osjećam se veoma počašćen. Ja se nadam da ćemo sa našom jutrošnjom pričom na jedan poseban način ući u domove naših ljudi širom Bosne i Hercegovine i širom svijeta, jer Sehurski program je program koji se prati već duži niz godina i s te strane nastojimo biti i edukativni i našim ljudima ponuditi neke nove i korisne informacije, posebno one koje se tiču naše domovine Bosne i Hercegovine. Jedna posebna poveznica između naših jutrošnjih gostiju jesu i Zavidović i rodni kraj, ova dva mlada, vrlo perspektivna i vrijedna istraživača. Dolaze obojica iz Zavidovića i to smo konstatovali. Hvala vam prije svega u ime obojice za te komplimente i te epitete mlada. To godi, a hvala vam što ste nas upravo očito i nesvjesno, ali postoji očito neka tajna veza da se baš potrefilo, da tako kažem, da nas dvojica se jutro sretnemo, a da to nije bio neki planirani događaj. Tako da je vrlo lijepo, ja sam jako sretan što mogu jutro podijeliti ovo vrijeme i prostor s vama i sa Nihadom. Ma ništa u životu nije slučajno, ali nam je drago da jedan grad kao što je Zavidović njedri dva vrlo uspješna istraživača na polju historijskog i kulturnog nasljeđa naše Bosne i Hercegovine. Posebno nam je drago što je ovo prvi dan proljeća i tako je bilo kad smo se, doktore Fejzić, dogovarali i što ćemo s ovom temom ući u stvari u prvi dan proljeća, nimalo slučajno. I priča o Stećcima i priča o nišanima nekako je involvirana u taj prirodni ambijent. Dakle, prirodni ambijent Bosne prošaran je i ukrašen i nekropolama Stećaka, ali i nišana. Istovremeno kazuje gdje je to ovdašnji čovjek živio i odakle je sve odlazio na bolji svijet. Pa jeste, sad nisam siguran kako da se na koji dio da se nadovežemo, da krenemo dalje razgovarati, ali evo da ako mogu ja prvi reći, ja sam se zaljubio i nekako moglo bi se reći možda i obsesivno zatvorio u taj svijet. A reklo bi se slučajno, ali kako evo i vi malo prije rekli ste, ništa na kraju u životu nije slučajno, jer ja sam se od srednje škole počeo baviti umjetnošću, zapravo vrlo na pola školovanja u srednjoj umjetničkoj školi u Sarajevu,
počinjem da se prvenstveno bavim skulpturom i onda poslije skulpture i da budem precizniji još kamena skulptura određuje i moju maturu, kasnije studij, diplomski rad i magistarski. Na kraju doktorat je posvećen kamenoj skulpturi, odnosno stečcima. A do doktorata ja sam se pokušavao profilirati kao jedan skulptor evropski u onom klasičnom jednom smislu i tradicionalnom i naslanjati se na sve ono što čini evropsko to zaleđe u kontekstu skulpture i tradiciju, ukupnosti evropskog tla i civilizacije. A da su mi nišani uvijek bili stečci više kao eto to neko naše bitno, ali kulturno nasljeđe. Više sam u njima vidio kulturno nasljeđe nego nešto čime bi se ja mogu, a kamoli trebao baviti. I upravo sa nekom ekspertizom i kreativno-istraživačkim radom posvećenom jednoj specifičnoj vrsti i načinu, metodi rada u kamenu, direktnom klesanju kamena, kako sam tu postao ekspert i kako sam širio znanja u tom smislu, meni se stečak jednostavno otvorio na jedan potpuno drugi način. I onda sam shvatio da stečak po svom sadržaju nije samo vrlo bitan simbol bosansko-hercegovačkog nasljeđa i zapravo simbol našeg identiteta, samo zbog toga što koincidira sa upotrebom imena Bosna i upotrebom nekih socijalnih društvenih struktura koje ovdje nastaju prvo kao neke zajednice, pa Banovine, pa Kraljevna i tako dalje, nego baš zato što je stečak slika nas, Bosanaca, mi sami sebe ne vidimo nekad potpuno bitnima, onda drugi nas pogotovo često ne predstavljaju ni sebi, ni pred nama samima bitnima, a u stvari smo mi jedan kolaž koji ima mnogo dimenzija, mnogo sadržaja, slojeva i po horizontali i po vertikali. Ovdje se nataložilo na ovom balkanskom tlu, pogotovo Zapadni Balkan, a Bosna kao srce tog prostora, mnogo toga. I da sad ne bi dalje Evo, ja ću još samo u ovom prvom dijelu pitati kad se desio taj prvi susret, ta prva konekcija sa stečkom? Kada ste znali da će to biti to? Pa to se desilo u prostoru još u kome ja se bavim magistarskim radom, gdje ja zapravo zaokružujem svoju ekspertizu upravo u radu sa tom tehnikom direktnog klesanja kamena, gdje shvatam kako zapravo i koja je poveznica. Nemam ovdje prostora da to baš elaboriram, ali doslovno stečak nastaje na isti način kao što nastaje i renesansna skulptura. Iako to na prvi pogled izgleda kao dva suprotna pola u okviru tog jednog teorijskog aspekta gdje se može razmatrati skulptura kao umjetnost. I ja u skulpturi otkrivam ovo što sam malo prije pokušao objasniti, da u stečku zapravo, da to nije samo stari, drevni, nadgrobni kamen kojeg vrlo često svi tumači isključivo kao jedan arhaični zapis u kamenu, zapis o nečijem postojanju, neke osobe koja je nestala, jer vrlo često i ne znamo ništa o osobi koja leži ispod stečka ili tih prvih nišana, osim tog kamena koji stoji iznad tijela, koje je u zemlji, ali je jedno seciranje, da tako kažem, anatomsko pokazuje da stečak i uprkos svojoj primordijalnoj pojavnosti, jednostavnoj, naivnoj, vrlo često možemo čuti pomalo i s pravom od mnogih istraživača primitivnoj pojavnosti stečaka. Iza te kore, kako bi rekao, unutra, u dubini tog koncepta i svega onoga što stoji iza koncepcije i nastanka stečka,
tu stoji čitav jedan sadržaj koji je, ja sam čak napravio jednu kovanicu, multiskulpturalan, jer stečak u sebi zatvara više sadržaj koncepata koji nisu samo skulptura, a kad ga gledamo kao skulpturu, on donosi sa sobom i vrijednosti koje nosi reljef kao jedan aspekt izražavanja u skulpturi, slobodnu skulpturu, dakle okruglu tu takozvanu, i čitav niz drugih elemenata i značenja i svega onoga što nose talismani, pa sve do arhitekture, odnosno koncepta arhitekture. Ne možemo ući u stečak u smislu tretirati ga kao arhitekturu, ali da ne komplikujem dalje, stečak je jedan sažetak koncepata u kreativnom i duhovnom smislu koji se mogu na različitim načinima naći pri objašnjenju amuleta, talismana, arhitekture i svega onoga što predstavlja kamena skulptura u generalnom smislu. Mi ćemo se kroz ovo naše jutrošnje druženje na neki način, kroz priču o stečcima, nasloniti na priču o nišanima u Bosni i Hercegovini, jer je ona nekako prirodan proces. Magistre Klinčević, kada ste se vi počeli baviti, šta je bio razlog vaše priče o nišanima? Pa, ima više od jedne decenije. To je na početku bila neka znatiželja i posmatranje tih oblika lijepo izrađenih klesarskih uradaka u haremima džamija, u velikom parku i tako dalje. I tad sa nekog amaterskog nivoa shvatio sam da to nije slobodan izbor klesara i da tu je postojao neki sistem, jer neki oblici se ponavljaju, neki su autentični, samo se jednom ponavljaju i tako dalje. I tu je krenula moj put da makar neku osnovu naučimo o tome. I znate kako na početku fali vam literature, pa nađete neke usmene izvore koji baš kasnije vidite da baš i nisu korektni, jer su ljudi u toj želji da ti nešto objasne, malo to i na svoj način preveličali i nešto dodali. Uglavnom, kada sam došao do prve literature od Mujezinovića, pa kasnije od Bešlagića, tu su se stvari krenule jednostavno otvarati. I jednostavno tad sam počeo ići na teren i počeo sam praviti fotografije i kasnije tu upoređivati, vaditi citate i tako da sam vrlo brzo ovladao tim osnovnim nišanima iz druge faze u osmanskom periodu, ali onda mi se pojavio jedan fenomen o kojem ništa nisam znao, to su rani nišani. Pa da pojasnimo našim slušalcima i gledalcima, znači u nekom istraživanju nišana postoje dvije osnovne faze njihove izrade. To su rana faza koja obuhvata sredinu 15. stoljeća do sredine 17. stoljeća. I ja sam u svojim radovima i člancima od takvima preporoda pa do članaka u projektu pod nebom vedre vere upotrijebio jedan naziv i mislim da nije pogrešan, to su stečkoliki nišani. Jer oni uistinu sadrže sve iste oznake, sve iste klesarske dekoracije, od prikaza mača, ruke, zmije, ptice, konja, jelena, ljudske figure, do natpisa na bosančici koji su apsolutno identični natpisima na stečcima. Znači i sama formulacija tih natpisa je ista, gdje se za rani nišan koristi termin biljeg kao i za stečak, gdje se navode imena. Recimo, mene je fasciniralo da se na području Rogatice sačuvao toliki broj ranih nišana sa natpisom na bosančici, a svi znamo da je Rogatica kao i svaki drugi kraj nije bio neki centar dešavanja, ali jednostavno
tu je pronađen veliki broj tih natpisa i nišana i iz njih vidimo da je apsolutno to ista škola, to isti srednjovjekovni taj klesarska tradicija i uticaj i to su isti ljudi radili koji su radili stečke. Pa tako imamo u okolini bileće natpis Ase leži Skender, pa imamo u Dumanjićima kod Rogatice Asi biljeg Sulejmana Oškopice, pa imamo na dva nišana u naselju Osovo koje sam uspio da naknadno nađem, a koji nisu ranije bili nigdje evidentirani, gdje ima ime i prezime Hamze Izmajlovića. To prezime bi danas najviše odgovarao prezimenu Smajlović. Tako da isti je koncept natpisa na nekim nišanima, kao što i u Čadovini braće Hasana i Ahmeta, mi imamo isti blagoslov za ruku koja je to pisala i sjekla, a istu kletvu za onoga koji će to prevaliti, koji će to uništiti. Iste takve stvari nalazimo i na stečcima. Tako da što se tiče te rane faze, nažalost ona nije ni približno naučno istražena kao što bi trebalo da bude. Tu leži puno odgovora na puno pitanja koja čekaju da budu pojašnjena i javno iznesena. Ti nišani u većini slučajeva nalaze se uz nekropole stečaka. Znači, iako je došla nova vjera, članovi jedne porodice nisu izgubili osjećaj pripadnosti. Ali ti nišani nisu u stečcima, nego je to nekih 20, 30, 50 pa do 100 metara odvojeno. Specifični su po tome da su masivne izrade, što je uveliko pomoglo da se oni od 15. 16. stoljeća sačuvaju. Da, oni jednostavno i danas mnogi izgledaju nevjerovatno dobro sačuvani. Orijentisani su isto kao stečci, sjever, jug, istok, zapad, zavisi kako je koja nekropola, i nisu orijentisani kao moderni nišani prema kibli kako to ide. Znači, i tu vidimo da u toj ranoj fazi nije bilo neke trenirane strogoće, da je tu bio u primjeni onaj kuranski ajet, imperativ la ikrahe fi dini, znači nema prisile u vjeri. Jednostavno ljudima je ostavljeno da oni njeguju svoju tradiciju, da se sahranjuju do svojih predaka koji nisu bili islamske vjere. Jednostavno mi u nekim krajima imamo kontinuitet, recimo Imamovići kod Sokolca, ja sam vidio od stečaka ranih nišana pa do 21. stoljeća stanovništvo koje se na istoj lokaciji znači koristi i ukopava i danas. Tako da dali ste nam jednu odličnu poveznicu. Doktore Fejzić, vi vrlo često kažete u svojim nastupima da ste umjetnik ili čovjek iz 12. i 21. stoljeća, praveći tu svoju poveznicu sa stečcima. Da biste bili uspješni u svom umjetničkom izričaju, sigurno ste mogli i morali jako puno istraživati priču o stečcima, barem ono što vam je bilo dostupno. Ovo je prilika da malo edukativno djelujemo. Šta u biti znači stečak? Kakva je to etimologija? Odakle je došla ta riječ? Pa, za početak volio bi se malo, izvinjavam se, mala digresija. Kako spomenu Nihad Rogaticu, evo, već smo se predstavili kao ljudi iz Zavidovića, ja zapravo sam rastao u Zavidovićima ničim izazvan, da tako kažem, jer su porodice očeve i majčine dolaze iz drugih krajeva. Tako da ja po majci imam porijeklo Žepče, Tešanj, Travnik, a po ocu upravo Rogatica. A Rogatica i po Bešlagićevim istraživanjima jeste jedan od bosanskih centara klesanja stečaka. Evo i Nihad je i naglasio koliko to područje koje je centrirano oko Rogatice ima bogataj sadržaj koji je vezan za stečke i nišane.
A da budemo i potpuno jasni i Nišani, pogotovo ti rana faza, oni su dio te porodice Stečaka i evo upravo je Nihad objasnio koliko su vezani za nekropole koje su nekropole Stečaka i kako se na njih nastavljaju graditi i groblja, odnosno popunjavati se sa ljudima koji se sahranjuju naknadno, a i Stečci su nastajali na prostorima gdje se na kojima imamo nekad i još uvijek postojeće dokaze o takozvanim gomilama ili gromilama, mjestima gdje se sahranjivali ljudi još u antičko doba iz ovog vremena, tako da se ovdje radi o jednom kontinuitetu na koji mi svi koji smo danas živi na ovom terenu polažemo pravo koji nije samo do srednjeg vijeka, jer mi vrlo često zaboravljamo i hvalimo se 1000-godišnjim postojanjem i dobacimo u nekoj svojoj projekciji unazad u rikverc 1000 godina. Međutim, ima tu mnogo više od samo 1000 godina. A sada se vratimo na vaše pitanje. Stečak, navodno, nemamo niko ko stoji decidno samo iza jednog objašnjenja, ali najčešće je uvjerenje i argument da stečak dolazi od riječi stoječak, što je kao oznaka za taj kamen koji stoji za ili iza čovjeka ili u ime čovjeka koji je preminuo. I to je vjerovatno najtačnije. Međutim, ima važna stvar za tu riječ je da stečak nije ime za kamen, a da dolazi iz vremena iz kojeg dolaze stečci. Stečak je počeo da se koristi kao riječ u 19. vijeku i on je plod jedne potrebe da se klasificiraju svi spomenici po njihovim oblicima i onda je to bilo ime rezervirano za ono kamenje s ovog tla nadrobno kojima je glavna dimenzija vertikala. Dakle, ono kamenje koje jaščare stoji, a ne leži, to je bilo rezervirano ime za njih. Jednostavno onda kako jezik uvijek nalazi neke svoje načine kako da funkcionira, da se razvija, to ime se spontano nametnulo kao ključno ime za cijelu tradiciju i danas je cijela ta naša baština i ono što je sačuvano u vidu 30 nekropola, odnosno zabilježeno, ne sačuvano, zabilježeno na listi UNESCO-ovoj ukupnog ljudskog kulturnog nasljeđa, sve ide pod riječju stečak. Međutim, mnogo je naslova koji se nalaze baš na stečcima, uklesani su na stečcima i među njima je riječ kuća, biljeg ili bilig, zavisi gdje se koristi ikavica, gdje je i ekavica. A meni je najdraži kam, zato što je kam sadržava u sebi objašnjenje od čega je stečak, dakle kamen. Onda poetski je, to je malo skraćeno samo na kam, pa ima tu jednu liriku u sebi i meni otvara kao kreativcu prije svega, jer se ja s stečcima bavim, ja sam, kako ste već i citirali, ja sam nekom karmičkom igrom od ozgo s neba prebačen iz 12. u 21. stoljeće. Jer ja zaista funkcionišem, ja sam svoje istraživanje posvetio ljudima koji su stvarali prve stečke i način na koji ja radim, iako se koristi pomalo ili nekad i malo više i struja i sve ono u čemu nam pomaže današnja tehnologija i ta vrsta napretka, ali suštinski ono kako ja pravim stečke i nišane i svo drugo to svoje kamenje se radi po principima bosanskog klesarstva koje je staro najmanje 1000 godina, ali ja mislim da mi imamo tu posla sa kontinuitetom koji ide mnogo dublje u prošlost. Znamo li nešto o ljudima koji su klesali stečke u srednjem? Pa evo i Nihad će se složiti sa nečim što je zapravo manje i više za ljude koji se bavi istraživanjem na ovu temu
je fakat, sterci su sami sebi primarni izvor za proučavanje. Mi nemamo bilo kakav izvor, bilo kakav dokument koji govori o stercima, a koji je stariji od samih stečaka. Nemamo čak ni zapise iz vremena u koje su sterci pripisani kao vrijeme u kome oni nastaju. Mi nemamo ni jedan dokument, ni jedno živo svjedočanstvo koje nije u vidu mita, koji se bavi opet nekim drugim sadržajima koji se mogu čitati iz stečaka. Svo naše znanje o stercima zapravo svoj praizvor ima samo na onome što možemo naći na stercima. A to je klesarije, oblici stečaka prije svega, ono što je na njima uklesano, što se može interpretirati na puno načina. Zbog toga je proučavanje stečaka vrlo široka i još uvijek jako neistražena oblast. Jer mi ono što nalazimo na stečcima možemo tumačiti na nekad i mnogo više načina nego što to traži nekakva naučna preciznost. Jednostavno zato što se na stercima sreću stvari koje se mogu povezati sa mnogim kulturama i načinima prilazku i umjetnosti i kulturi, pa ako hoćete i teologiji. A s druge strane nešto opipljivije su tekstovi. A tekstova ima vrlo malo. Tekstovi su procentualno vrlo mali broj sačuvanih stečaka ima na sebi natpis koji se može iščitati precizno, dešifrirati i zahvaljujući tim natpisima mi definiramo dataciju zato što se na nekim pojavljuju godine. Naravno, i neki ikonografske analize onoga što je isklesano na stercima nam ukazuju na vrijeme, jer je negdje moguće procijeniti na temelju kostimografije ili nekih drugih elemenata, se to radi u srednjem vijeku. Ali isto tako ima elemenata gdje to doduše nije dio moje ekspertize i ja se ne bi puno u to uplito, ali meni ko kreativcu je vrlo važno da na stercima mogu čitati nekad možda i bez naučnog utemeljenja, ali je moguće iščitati i neko vrijeme koje je starije od srednjeg vijeka. A to je upravo opet da probam poentirati na to da ljudi na ovom terenu imaju jedan fizički, dakle biološki kontinuitet postojanja, ali uz njega i bez sumnje jednu kulturnu postojanje koje ide daleko, daleko u prošlost. Magistar Klinčević je ovdje došao sa jednom vrlo zanimljivom knjigom koju nam je poklonio, Nišani u Bosni i Hercegovini, pouke i poruke iz prošlosti. Vi vrlo često kažete da su u stvari Nišani, priča o Nišanima je u stvari jedna matična knjiga Bosne i Hercegovine. Na čemu to temeljite? Pa prvenstveno na tarihu, odnosno zapisima, i mi ako izvršimo jednu slobodnu analizu Nišana od rane faze pa do ove druge faze, mi tu vidimo jedan jako prisustvo pismenosti na ovim prostorima. Ja uvijek kažem, nikada niko ne piše nikakav tekst bilo gdje ako neko to ne zna da čita. Ne pojedinačno, nego populacija. Tako da i ovi natpisi na Bosančici daju nam vrlo vrijedne zapise. Iako ni njih nema nešto previše, samo bi se dotakao profesor Fejzi što je govorio za natpise na stečcima. Oko 5% stečaka ima natpise, ostali nemaju. Ostali imaju ili neke predstave životinja, lova, viteških borbi i tako dalje, ili su jednostavno bez ikakvih ukrasa čisti. Tako da, kad se vratimo na Nišane, mi nakon Bosančice dobijamo arapsko pismo i tarih na arapskom.
na staroosmanskom i na perzijskom. Zavisi za koju osobu je se pisalo. Recimo, većinom su na perzijskom ti bejtovi iz Mesnevije, to možemo naći na šejhovskim derviškim nišanima. Uobičajen je bio tarih na 90% gdje se samo spominje ime oca, nažalost, u toj rajnoj fazi. Bila su prezimena, ali se nisu stavljala. Jednostavno u osmanskom vremenu to je tako bila i u defterima, u popisima, znači evidencija i za plaćanje poreza, pa je se tako prenosilo i na druge zapise. Tek od sredine 19. stoljeća mi imamo natpise gdje imamo i današnja prezimena. Tako da nastavak svega toga ide i u Arabicu, gdje imamo znači naš jezik sa arapskim modifikovanim pismom, gdje se ubacila slova ž, đ i č, ć i tako dalje, da bi danas došli do latinice. Tako da imamo veoma vidljiv i čist period pismenosti na ovim prostorima i korištenje više pisama i više jezika, što se ne može svako pohvaliti da je stanovništvo bilo sposobno da ovlada tim znanjem i da se služi u svakodnevnom životu. Nadgrobni spomenici o kojima govorimo, dakle stećci prije svega, a nišani u sve to su naše najvrijednije materijalno kulturno blago koje je valorizirano i na međunarodnom nivou preko UNESCO. Koliko smo mi danas svjesni toga, doktore Fejzić? Sudeći po onome što se dešava na terenu, malo smo svjesni. Ima tu više razloga. Ali evo, jesu nekad čak mislim da nije potrebno ni izdvajati posebno stećci i nišani, jer je ja tvrdim... To je jedan kontinuitet. To je kontinuitet, to pripada istoj tradiciji, isti pogled je to i u tehničko-tehnološkom smislu i u kontekstu izrade, jer čak i prije dolaska islama u kontekstu stečaka se prave obelisci veći ili manji koji su jednostavno jedan taj vertikalni, taj stoječak kamen koji posjeća svoju suštinu. Pa na kraju krajeva evo i šehidski nišan koji je aktuelan u ovom našem vremenu je zapravo najviše liči na taj srednjovjekovni obelisk koji je dio srednjovjekovne tradicije. Sad zamolču vas samo da me vratite malo na svoje pitanje, da se centriram. Koliko je bitno da osjetimo važnost stečaka kao neprocjenjivog materijalnog kulturnog nasljeđa. Pa evo ovako, ja se usuđujem već jedan niz godina ja tvrdim i mislim da zato imam ozbiljne argumente da su stečci najznačajnije umjetničko i najautentičnije umjetničko blago Zapadnog Balkana uopšte. I da u tom smislu njihova vrijednost, njihova težina koju zapravo mogu da baštine svi stanovnici današnjih Zapadnog Balkana, a pogotovo Bosanci, jer mi imamo preko 90% postojećih stečaka na teritoriju današnje Bosne i Hercegovine. Dakle, u okviru današnjih granica leži i sada 90% tog blaga. I po svemu onome što ta tradicija predstavlja, ta baština, ja ne samo zato što sam više poludio od stečaka na jedan pozitivan način, ne radi se tu samo o mojoj obsesiji, nego mislim da zaista imam objektivne argumente da tvrdim da je to najznačajnija umjetnička pojava poznata na tlu Zapadnog Balkana. I da zaslužuje mnogo veću pažnju svih nas koji ovdje danas živimo, ali nažalost tu pažnju ti spomenici nemaju. I kako rekoh, ima tu više razloga. Način na koji mi živimo, na koji se obrazujemo, očito ima svoje manjkavosti koje ne idu u prilog. Naravno, postoje ljudi koji se tim bave i razviju jednu svoju porodičnu, ličnu, profesionalnu ili ne znam kakvu drugo utemeljenu strast, pa se tim bave i pomažu da se to
blago očuva, sačuva, zaštiti. Ja pripadam među one koji pokušavaju da drže, da tradiciju ožive i drže živom danas. Ali evo, postoji jedna zabluda koju nekad utemeljena na vrlo banalnom znanju, odnosno neznanju. Mi kad smo dobili upis stečaka na listu svjetske kulturne baštine, UNESCO listu, mi smo pomislili, super, sad će se o tome neko brinuti. Upisivanje na UNESCO listu svjetske baštine zapravo suštinski ne znači ništa. A potim mislim sljedeće, niko nama neće pomoći da se mi bavimo svojim nasljeđem, niti da ga sačuvamo. On će nas samo u nekoj od inspekcijskih pregleda obići i reći, vi ste imali 30 lokaliteta koji su pod zaštitom UNESCO-a, ne brinete se o njima na pravi način, to je od sutra isključeno s te iste liste. Kako je ušlo, tako može izaći. I niko neće doći neki specijalni ekspert iz Ujedinjenih nacija, iz UNESCO-a i baviti se tim stečcima o svom trošku. To moramo mi uraditi. I to je nama važno na više nivoa, a najmanje na materijalnom nivou. Jer tu se radi o materijalnoj baštini koja u sebi ima duboko duhovni karakter i sadržaj. A evo kako i Nihad mi je pomogao pričajući o tom bosanskom srednjovjekovnom pismu koji se nalazi na stečcima i kasnije čak i na nišanima i prije pojave Arebice. Ja sam u svojoj potrebi da oživim tradiciju i da joj dam i jedan personalni pečat, uz stečke sam se počeo baviti pisanjem. Ja se nikad prije nisam bavio kaligrafijom, ali sam se onda počeo na različite načine baviti ispisivanjem bosanskim srednjovjekovnim pismom, različitih sadržaja. Na kraju sam došao i do jednog ciklusa gdje zapisujem molitve naših osnovnih konfesija i ispisujem ih na jedan, koristeći se prije svega srednjovjekovnim, jednom od verzija koja se te bosanskog pisma. Kad kažem jednom od njih, koristim se uglavnom estetikom koju nalazim na bosanci koja je klesana u kamen i bosanci koju nalazimo na srednjovjekovnim rukopisima. I kombinirajući je sa estetikom arapske kaligrafije, dobio sam jednu, kako bih rekao, estetiku koja je sama po sebi interesantna, ali na nivou metafore ona, pogotovo kad se radi o ispisima islamskih molitava, ona postaje faktički jedna metafora koju sam vrlo svjesno radio za recimo Bosanca muslimana koji, dakle, baštini svojim biološkim postojanjem i kulturološkim baštini sve ono na što se naslanja današnja Bosna i Hercegovina i njena kultura, uključujući islam koji dolazi, jer nije islam ovdje tako davno došao. 500 godina zvuči mnogo kad imate 10 godina u životu, idete na prve časove povijesti. Međutim, iz pozicije čovjeka koji je star već preko pola stoljeća, ja vidim da 500 godina je faktički 10 puta moj život, a to ne izgleda tako mnogo vremena. 3 sata i 15 minuta za područje Sarajeva. Dragi naši prijatelji, cijenjeni postači, podsjećamo da je imsak, vrijeme za paštanje za Sarajevo u 4 sata i 11 minuta. Ovog jutra, 21. po redu, u trećoj trećini mjeseca Ramazana, mi se družimo sa uvaženim i cijenjenim gostima, dr. Adis Elijas Fejzić i magistar Nihad Klinčević. Jedna fina, topla priča o Bosni kroz stečke i kroz nišane. Ova je priča između ostalog važna, magistre Klinčević, jer je ona identitarne prirode. Dakle, evo priča o jeziku, o Bosančici, priča o spomenicima, o nadgrobnim spomenicima koji datiraju tako daleko u prošlost i u stvari potvrda zemlje Bosne, ovdašnjeg čovjeka kroz povijest. I tu povijest u stvari pričaju i nišani i stečci. Naravno, ja uvijek imam običaj da kažem, nišani imaju svoju priču i svoj govor, samo treba čovjek da se malo potrudi i da nauči
osnovne oblike nišana. Tako što se tiče rane faze koja završava sredinom 17. stoljeća, tada dolazi do uspostave potpune osmanske vlasti na ovom prostoru i dolazi do uspostave sistema u svim oblastima kao u ostatku te države. Između ostalog uvodi se pravilo izrade nišana u skladu sa društvenim položajem preminule osobe. Da bi se lokalnim klesarima pokazao, znači, jedan primjer kako treba to da izgleda, sa područja Skoplja dovozi se veći broj izrađenih nišana u skladu sa društvenim statusom, da bi lokalni majstori vidjeli šta i kako treba da rade. I sačuvano je dosta tih nišana iz te faze i oni se u literaturi zovu ušćuplijski nišani prema osmanskom nazivu Skoplja Uskup. Mm-hmm. I tako da i možemo danas naći, koji su kasnije upotrebljeni i oni su malo finije izrađeni, ali otad počinje izrada, znači, nišana u skladu sa društvenim statusom i taj status se prikazivao na vrhu nišana, na toj kapi ili turbanu. I zbog toga počinju se pojavljivati ulemanski nišani. Pa evo, to se lijepo vidi u ovoj vašoj knjizi koju ste nam donijeli. I mušebek turbanom, pa nišani uglednih osoba, pa nišani pisara, derviški nišani, da, šehijski nišani, pašinski i tako. Tako da nam to danas pruža veoma precizan izvor istraživanja. Znači, mi u svakom naselju... Tu saznajemo jednu demografiju u svakom prostora. Naselju gdje imamo sačuvane takve nekropole, mi sa velikom sigurnošću možemo da vidimo društveni status tog stanovništva u 16., 17., 18. stoljeću. Možemo da vidimo turbulentna dešavanja. Možemo da vidimo ratove, možemo da vidimo je li bilo vojnika, oficira, je li bilo sufizma, je li bilo uleme, je li bilo trgovaca, je li bilo državnih činovnika i tako dalje. Samo bi se dotakao šehijskih nišana i profesor Fejzić je to malo dotakao. Naime, profesor Obralić sa Akademije likovnih umjetnosti je izradio idejno rješenje zadnjeg našeg šehijskog nišana i on je uzeo osnov rani nišan šehijskog oblika i uradio jedan fantastičan posao da je spojio srednji vijek, kasni srednji vijek i tu tranziciju do naših dana. Znači, upravo istražujući njegov rad, ja sam došao do jedne spoznaje koja svakog šokira kad kažem, a to je da na prostoru Bosne šehijski nišan je se izrađivao od 15. do 20. stoljeća. I to stvarno je, to je jedan podatak da se zabrinete i da stvarno pokušate samo zamisliti kakva su turbulentna vremena i dešavanja bila i šta je sve prešlo preko nas i koja je cijena naše slobode i naše države koju danas imamo. Tako da upravo na zadnjem obliku nišana imamo na vrhu tu polukuglu. Ona je prešla sa stečka. Mi imamo iste takve oznake na stečcima, mada ne znamo šta je na stečku značila, ali i u usmenoj predaji i u nekoj literaturi pod prije Drugog svjetskog rata koju sam ja nalazio, dato je pojašnjenje da je to oznaka rane koju je ta osoba zadobila u borbi. I jednostavno na ranim nišanima njih možemo naći i sa strane i na vrhu. I to je upravo simbolizira i status šehida u zadnjem obliku naših šehijskih nišana. Iskreno se nadam da će to biti stvarno zadnji spomenici te vrste, da ćemo izrađivati i da će konačno, što kažu i ovdje nama, malo da se razvedri situacija. Tako je, 500 godina zaborava
stečaka i vaš odlazak u Australiju, doktorski rad, tamo prvi ste doktorant u oblasti kiparstva, a onda kontekstualiziranje starog bosanskog stečka u jedan novi prostor. Pa to je prije svega jedna kreativna potreba, ali eto taj moj kreativni razvoj, razvoj mene kao kreativne osobe, kao kreativca, kao umjetnika je u jednom momentu poprimio i bitna obilježja jednog istraživača i istraživačkog rada, što zapravo doktorat samim sobom jest. Ja sam jednostavno duboko bio zainteresirana i sada sam da napravim jedan kreativni iskorak zbog sebe, zbog svog jednostavno opusa, zbog toga što jednostavno kad ste umjetnik ne želim to mistificirati, ali tu postoji neki dio kojim vi ne vladate, kao i u drugim poslovima što se to može tako objasniti. Jednostavno to je neki, može biti blagoslov vrlo često, ali nekad liči, ne daj Bože, na prokletstvo pomalo. Ali imao sam potrebu da radim, a s druge strane, kao i u okolnostima sporta, vi da biste skočili naprijed snažno i bitno, nekad je potrebno otići unazad. Moj odlazak unazad je bio odlazak u tu tradiciju, onoliko daleko koliko sam ja i mogao i koliko je tradicija čitljiva, koliko se može otići unazad i praviti nešto što će predstaviti ovo vrijeme, ali što će biti u kontinuitetu sa onim što je postojalo prije. Poteškoće u tome su što mi nemamo zapisanu u potpunosti svoju povijest i moramo je iščitavati nanovo i svaki put to tumačenje na jedan fenomenološki način postavljati ponovo na neke noge i tretirati ga iz različitih uglova i pokušati naći sadržaje koji se možda u prvom sagledavanju nisu vidjeli. Evo, Nihad je malo prije objasnio kako se mogu čitati nišani. Jer nišane prati i druga, bliži su nam vremenski, treba se ići manje u prošlost, a s druge strane nišane prate još uvijek sačuvani i dokumenti u kojima se upisuju i evo imamo kako reče, imamo i ispisane, imamo dokumentaciju koja govori o tome odakle dolaze uzori i na koji način se onda kombiniraju ti urneci koji dolaze evo iz Skoplja, odnosno dalje sa istoka preko Skoplja u Bosnu i kako se kombiniraju s onim što ovdje stoji. Međutim, ikonografske analize sa svim onim što je starije od 15. stoljeća nekad ne drže vodu cijeli dan i zato je to prostor istraživanja stečaka i nišana naravno, ali istraživanje stečaka je još uvijek jedno tlo koje je bogato, da tako kažem, mrakom, kojeg još nismo osvijetlili i ne znamo puno o svemu. Ali u onom svojoj polovini koja nije istraživač kao kreativac, u kreativnom smislu čak i nešto što ne možemo egzaktno objasniti, može biti vrlo poticajno gdje čovjek funkcioniše intuitivno, a umjetnost jest u dobroj mjeri uvijek intuitivna. I ja se tu pokušavam snaći sa te dvije svoje strane koja ima posla i sa egzaktnim i sa nečim gdje ste stalno u mraku i palite neko novo svjetlo. Sami sebi, zbog sebe. A ako ga osvijetlim još kome, onda je toliko moj uspjeh. Zanimljivo je da ste slijedili tradicionalnu tehniku klesanja, dakle direktnog klesanja u kamenu. Kako ste to uspjeli u Australiji? Pa to ide nekako glatko to s tim, kad počnete s tim raditi, onda geografsko određenje ili čak i kulturološko ne pravi poteškoću. A
Danas taj stečak stoji ispred zgrade parlamenta. Jedan od prvih stečaka koji sam ja napravio u kontekstu oživljavanja, uskrsnuća te tradicije, stoji još uvijek u parku Australskog parlamenta u Kamberi i on je tamo postavljen kao simbol svih Bosanaca i Hercegovaca, neovisno o konfesiji, o etniji, o drugim kulturološkim određenjima. A njih je tamo značajan broj. A njih je kao i ovdje, nas je značajan broj i mi često u ovim okolnostima u kojima živimo, koje su nekad koje nas često reduciraju silom prilika na samo neki od naših segmenata, a ja ne pokušavam protiv toga da se borim, jer želim da svaki Bosanac i Hercegovac bude svjestan da iza sebe ima jednu čitavu lepezu civilizacijskih sadržaja i vrijednosti kakve malo ko trenutno na planeti može tako duboko u prošlost da vuče tu lepezu i sadržaje koje mi danas još uvijek baštinimo. Nažalost, u velikoj mjeri nesvjesno. Svjesni smo svega onoga što je skorije i naravno, to je potpuno logično i ni to se ne treba zaboravljati, naprotiv, ali je vrlo bitno osvjetljavati sve ono što iza nas stoji i dublje u prošlosti. Ja to pokušavam kroz svoj umjetnički rad, možda i više nego kroz istraživački, ali tako je, prirodom stvari sam prije svega umjetnik, pa onda to tako ide. Evo u ovom dijelu nam recite još kako je australska javnost dočekala postavljanje stečka ispred parlamenta. Pa mislim da je to bio jedan vrlo lijep trenutak, prvenstveno za sebe, jer ja sam tu bio potpuno egocentričan, nadam se da me možete shvatiti, jer je to bio jedan uspjeh, ono kako kaže, mali korak za mene, veliki za čovječanstvo. To je zapravo bio veliki korak za mene, ali sam bio svjestan da su to bili trenuci kad ja oživljavam nešto što je ostavljeno već davno povijesti, kao nešto što je tradicija koja se veže za temelje ove zemlje, ali koja je ugašena. I ja sam siguran da sam napravio jedan makar mali doprinos koliko može čovjek mojih kapaciteta u oživljavanju te tradicije i hvala Bogu ne samo u kontekstu vlastitog kreativnog rada, nego može se to, mislim da imam dosta argumenata da mogu to na to gledati i sa malo većom, sa većim značajem. Jer ja nisam samo umjetnik koji se inspiriše stečcima. I naravno ne mislim da je išta loše samo se inspirirati stečcima i raditi u skladu s tom inspiracijom. Ali ja sam stvarno tu neko ko je iz 12. stoljeća u 21. napravio sam, igram se sa 12, zato zbog inverzije 12. 21. Ali po svemu sudeći, ja zaista tako funkcionišem i sebe držim, i to mi je profesionalno najveći kompliment, sebe držim za dio tih ljudi kojima mnogima ne znamo ime, a koji su to stvarali u svim ovim vijekovima iza nas. Vjerujemo da je postavljanje stečka ispred zgrade parlamenta vratilo samopouzdanje našem čovjeku koji živi daleko od Bosne i Hercegovine i ponos na neki način. Ja želim u to da vjerujem, a imam i mogu reći sporadične ili možda čak i kontinuirane dokaze gdje mi se nekad javljaju ljudi koji dođu do kontakta pa mi se jave i vrlo je lijepo čuti kad neko opiše kako mu izgleda susret s tim stečkom i njegovim sadržajem i njegovom na kraju krajeva i vizualnom pojavom i kako ih na neki način dovede u neko stanje, pa mogu reći ponosa i sreće što su Bosanci i Hercegovci i što se mogu identificirati sa takvim kamenom koji je u stvari jedan od bitnih simbola, da opet to naglasim, naše višestruke civiliziranosti prije svega i kulturnog
značaja i sadržaja koji stoji iza svakog Bosanca i Hercegovca upisan u genetski kod? Zanimljivo je, magistre Klinčević, da su mezarja neodvojivi dio ovdašnjeg ambijenta, da su oni dio naših mahala, naših čaršija, dakle nisu izolovan prostor u odnosu na gradske cjeline. Šta to govori o ovdašnjem čovjeku? Kako on doživljava život i smrt? Pa, reći ću vam samo jedan običaj koji je se iz prošlosti zadržao do današnjih dana, to je uređivanje starih nišana primjenom bojenja. Znači, najrasprostranjeniji način je krečenje. I to je se radilo otprilike kada svi u proljeće nekad kuću krećimo, pa uvijek ostane tog materijala, pa se i ta vječna kuća predaka malo osvježi i označi da je jasnija. Zašto je taj odnos prema života i smrti, odnosno preseljenja po islamu, smrt faktički ne postoji? Ja sam pronašao u tome da mi u našoj tradiciji, u našoj vjeri nemamo neke mitove o vampirima, o Drakulama ili u zadnje vrijeme što je popularno neki zombi i tako dalje, nego jednostavno to je odnos prema svojim rođacima, prema svojim precima, roditeljima, koje je opet lijepo imati u svojoj blizini, pa čak i u tom obliku. I jednostavno, ja sam do sad imao 5 samostalnih izložbi fotografija i na njima se baš može vidjeti taj nišan, plavo nebo, bijeli oblak i naselje. Znači, na 90% fotografija to se vidi. Postoje li neka regionalna obilježja, karakteristična obilježja, recimo za područja Krajine, Istočne Bosne i tako dalje? Postoje te regionalne specifičnosti koje su i normalne. Na prvom mjestu te razlike mi pronalazimo u materijalu za izradu. Znači, oko Sarajeva ovdje dominira ta hreša, odnosno taj čvrsti krečnjak, također i u Hercegovini. Na prostoru Istočne Bosne i Sandžaka, nemojmo zaboraviti da je i Sandžak nekad bio Istočna Bosna i da je u tom periodu Bosna se graničila sa Albanijom. Imamo lijepe nišane od zelenog tufa koji je se vadio na prostoru Vlasenice i od tog kamena je također izrađena džamija u Novoj Kasabi. Kada idemo prema zapadu, pogotovo prema Krajini, tamo dominira taj mekši kamen bihacit, od kojih se izrađuju jedni specifični krajiški nišani sa puno dekoracija, puno ukrasa i tako dalje i tako dalje. Ali u suštini, gdje god da krenete, vi imate ista obilježja tog društvenog statusa, ali opet se i u drugoj fazi zadržava se taj srednjovjekovni uticaj da je se na tijelu nišana zadržalo prikazivanje raznih predmeta, što recimo u ostatku Osmanskog carstva mi ne možemo naći. Mi ne možemo naći te sablje, ne možemo naći luk i strijelu, ne možemo naći baltu ili sjekiru, ne možemo naći taj borbeni čekić ili nadžak, ne možemo naći prikaz enamluka. Enamluk je da li od srebrnog lima ili fino izrađena kožna futrola za musaf koji se nosio na lijevoj strani blizu srca. Ne možemo naći prikaz divita, što je na nišanima pisara i kaligrafa. Tako da ja bi se na njih vratio. Zašto oni imaju posebne nišane sa recimo ulemom sa paša magama? Zato što su bili vrlo korisni i potrebni u društvu kad nije bilo štamparskih strojeva. Oni su radili veliki posao i koristan posao od prepisivanja i umnožavanja knjiga pa do vođenja evidencije društvene i svega ostalog. Oni su taj divit uvijek nosili za pojasom i što je specifično kod njega, ta tinta ili to mastilo ne bi se moglo prosuti po odjeći zato što je unutra bio jedan mehanizam od svile
koji je išao na cikca koja je natopljena sa mastilom. I tako da on vadio pero i on je znao tačno jedan dodir s tim platnom koliko je mogao harfova da uradi. Tako da malo smo otišli. Opet taj prikaz tih predmeta mi ne možemo naći u ostatku Osmanskog carstva. Oni se uvijek radio na prostoru Bosne. Mi smo u stvari jedinstveni u kontekstu našeg odnosa prema mezarima. U pojedinim dijelovima islamskog, muslimanskog svijeta nemamo uopće obilježja za ljude koji su preselili, ne postoje nišani i tako dalje. Šta to govori o ovdašnjem čovjeku? Pa opet bi se ja vratio u prošlost. Jednostavno, kad usvojite jednu tradiciju, bez obzira šta dolazi na te prostore, ne može to tako da iščezne. Jednostavno ona opstaje. To je se vidjeli u ovom slučaju ranih nišana koji su 2 stoljeća se izrađivali sa raznim ukrasima koji, da se ne lažemo, baš i nisu islamski pohvaljeni da se rade, prikaz životinja, ljudskih figura i tako dalje, ali jednostavno ljudi su nastavili svoju praksu. Tako da je i taj odnos prema nekropolama zadržao taj princip brige i o svojim precima i kontakta sa svojim precima na taj način da ga posjećuješ, da to uređuješ. I podsjećanje nas sami da smo prolazni, da i mi odlazimo tamo gdje su oni prije nas. 3 sata i 38 minuta za područje Sarajeva. Podsjećamo da je imsak vrijeme za paštanje za Sarajevo u 4 sata i 11 minuta. Ovog jutra evociramo sjećanja i pričamo priču o stećcima i nišanima na području Bosne i Hercegovine. Naši cijenjeni gosti su dr. Adis Elijas Fejzić i magistar Nihad Klinčević. Doktore Fejzić, koliko ste u vašoj interpretaciji stečaka, a evo kazali smo da je prvi postavljen ispred parlamenta u Australiji, koliko ste zadržali znakovlje tradicionalnih stečaka i elemente tradicionalnih stečaka u svojoj interpretaciji? Pa, ja pokušavam, obzirom da se evo već nekoliko navrata i ovdje pozivam na to da sam ja dio kontinuiteta i jedan od onih ljudi koji su pravili stečke u prošlosti. I tako se zapravo i ponašam i koristim se ikonografijom i onim elementima koji se urezuju u stečak, a koji su dio tradicije. Međutim, pošto živimo u ovo vrijeme, pravo oživljavanje stečaka, jer je tradicija stečaka takva, podrazumijeva i uvođenje novih elemenata, kako ikonografskih ili ikonoloških, tako i u nekim drugim dimenzijama stečku treba dati jednu novu vitalnost. A to podrazumijeva i malu redefiniciju uopšte funkcije stečka. Ako je stečak prije bio, ili svaki od tih kamova, bez obzira hoće li biti prepoznat kao stečak, nišan ili nešto drugo, oni su bili grobno kamenje ili kenotafi, odnosno kamenje koje je u ime nečijeg života, odnosno smrti, postavljeno na mjestu koje je posvećeno osobi čije tijelo tu ne leži, ali je sjećanje vezano za taj kamen. U mojoj interpretaciji tradicija dobija i dimenziju uz druge ikonografske i ikonološke momente, dobija i funkciju da to bude kamen koji nas podsjeća na vlastiti identitet. Dakle, ne isključivo grobno kamenje, mada imam i zahvata koji su bilo u vidu nišana, bilo u vidu doslovno stečaka, kamenih blokova, sanduka, takozvanih postavljeni baš na grobna mjesta. A postoje i radovi čiji sam ja autor, koji su dio tradicije, a da to nisu ni rađeni sa namjerom, niti funkcionišu kao grobno kamenje, nego čisto kao umjetnost koja ima funkciju da nas poveže sa tradicijom koja jest sepulkralna, ali ne više u ovom našem momentu, pogotovo u okviru mog opusa, ne isključivo grobna. I to se može povezati, na primjer, sa interpretacijom
možda je dobro da spomenem Bogdana Bogdanovića, arhitektu i humanistu koji se proslavio u Jugoslaviji spomenicima posvećenim žrtvama fašizma i ljudi koji se borili za jedan bolji svijet u prostoru, u vremenu Drugog svjetskog rata, gdje je on u jednom intervjuu datom jednom od posljednjih svojih intervjua naglasio kako bi volio vidjeti svijet bez memorijala. Dakle, čovjek koji je svjetsku slavu postigao pravljenje memorijala, želi svijet bez memorijala. To na prvi pogled djeluje apsurdno. Međutim, kad se malo zagrebe dalje, ispod površine samo izjave izvučene iz konteksta i kad se uputi čovjek u njegov humanistički sadržaj tog čovjeka, mislim, u esenciju njegovog humanizma, on zapravo sanja svijetu u kome ljudi neće ubijati jedni druge i gdje neće biti potrebe za memorijalom podignutim na temelju nečije žrtve, baš kako je malo prije Nihat naglasio, kako ovaj naš prostor je natopljen krvlju i cijelim tim jednim iskustvom traumatičnim i gubitkom ljudi prije vremena nego što im je bi trebalo da im Bog odredi nestanak sa zemlje. I u tom kontekstu ja pokušavam raditi i današnje stečke koji bi uz tu funkciju da budu s vremena na vrijeme i grobno kamenje, da budu i kamenje koje je posvećeno životu, sreći, podsjećanju na tome da trebamo biti bolji i pametniji ljudi sad još dok smo živi i da u tom smislu može da se jedna umjetnost koja je po defaultu u svojoj suštini grobna, da može postati i životna i da nosi jednu malo drugačiju svjetlost i poruku. Stižu nam poruke iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine, evo iz Visokog, iz Gradačca, ali javljaju se i naši ljudi iz Norveške, iz Austrije, iz Göteborga, iz Tuzle, iz Gračanice i tako dalje, iz Finske. Ko je još dobio stečak, doktore Fejziću, osim Australaca? Jedan od tih internacionalnih, ja ih tako zovem, stečaka je meni vrlo bitan, koji je postavljen u parku u gradu Odense u Danskoj i to je urađeno u saradnji sa grupom naših ljudi koji su svoj drugi dom u ovom našem u tom ratnom vremenu su preživjeli i uspjeli naći svoj komad neba na drugom kraju Europe u Danskoj i oni su željeli da se postavi jedan kamen kojim bi se oni zahvalili svojim domaćinima, ljudima koji su im otvorili vrata za jedan novi život. A ja sam opet u tome vidio mogućnost da bosansku kulturu i uz tu zahvalnost koju su Bosanci htjeli pokazati Danskoj, da s tim kamenom promovišemo i bosansku kulturu, ali na način da je povežemo vrlo direktno sa danskim nasljeđem, tako da taj je stečak automatski postao od svog začetka je bio svojim značenjem, a i na kraju sadašnjim postojanjem, izgledom, on je i bosanski i danski, jer on na sebi nosi i stihove koji su s jedne strane Maka Dizdara, s druge strane Andersena kao najbitnije ličnosti u danskoj kulturi u tom kontekstu. I drugo, uz druge elemente i reljefe koji su uklesani na stečku, tu nalazimo uz bosansko srednjovjekovno pismo i dansko srednjovjekovno pismo. Naime, bosanski stihovi, makovi, koji jedan insert iz Modre rijeke koji može simbolično pisati put ljudi koji su preživjeli rat preko Gorkih, preko Mornjih, preko Loga, preko Drače. Tako samo jedan taj insert može biti dovoljan
dovoljna aluzija na ono šta su prošli ljudi u tom ratnim dešavanjima. I taj tekst Makov našim bosanskim spelingom je ispisan runskim srednjovjekovnim danskim pismom, a s druge strane iz Andersenove priče o leptiru kome opisuju gdje leptir se obraća čitatelju i kaže nije dovoljno biti samo živ, treba biti slobodan i imati jedan svoj komad neba i cvijet i sunce nad glavom, što su ti naši ljudi dobili u Danskoj i onda smo danske riječi u danskom spelingu ispisali bosanskim srednjovjekovnim pismom. Tako da su se tu desila jedna kreativna umjetnička inverzija, zapravo fuzija, a koja u svom značenju je možda ispostavilo se bila vrlo adekvatan simbol koji će ostati, ja se nadam, dugo da svjedoči o prisustvu Bosanaca u Danskoj i o tom specifičnom odnosu i nastajanju duplog identiteta kod naših ljudi koji su razbacani svuda po svijetu. Evo, nadamo se da će Stečak u stvari biti taj most i poveznica u jednom novom vremenu, novom kontekstu sa našim ljudima. Statistike govore da nas ima u 52 zemlje. Tako da će možda Danska i Australija biti dobar urnek i ostatku. Pa ja sam bio uvjeren i prije 10 godina kad su prvi sterci o kakvim večeras govorim i nastajali, ja sam bio uvjeren da će oni biti već da će se mnogo frekventnije pojavljivati kao ta vrsta mosta, međutim i ovo je za sada dovoljno, ali eto naglašavam da Stečak jest zapravo most. Stečak jest most u duhovnom smislu između ovog i onog svijeta, jest most između nas i naše prošlosti, naših predaka, a danas može biti most između nas živih ljudi koji živimo svuda po svijetu i odavno nismo samo u Bosni. Evo vi rekoste koliko ima zemalja, gotovo da nema ozbiljnijeg grada, da ne kažem zemlje, gdje nećete naći jednu grupu Bosanaca koji su tamo, nažalost, uglavnom u nevolji otišli, ali hvala Bogu, evo, ljudi se snalaze i grade. A Bosanac, kako kaže naš Rahmetli Brišmović, na Stečku uvijek stoji uspravno i ruke podignute. Tako je. To je ta simbolika koja nas nosi, koja nam je veoma važna. 3 sata i 49 minuta za područje Sarajeva. Magistre Klinčević, kada danas prođete našim mezarima ovdje u Sarajevu i u drugim gradovima, koliko je ova priča o umjetnosti Nišana danas involvirana u nove Nišane? Ima li tu nekog kiča, ima li tu nekih detalja koje bi trebalo i valjalo popravljati? Pa ja sam u samom startu dao 2 faze u razvoju Nišana. U stvari postoji ova 3. moderna koju ja ne diram, već je ostavljam budućim generacijama. Svi primijetimo dosta tih odstupanja. Ja tu ne vidim neki problem. To će za ljude u budućnosti samo biti pokazatelj pod kakvim smo mi teretom ovdje živjeli u ovom periodu i kakvi su utjecaji vladali da su uspjeli da poremete tu neku ustaljenu tradiciju koja je stoljećima bila uniformisana i bila prepoznatljiva. Tako da meni je danas simpatično kad vidim čak i grbove nekih fudbalskih klubova, pa iz vremena socijalizma samo Zvijezdu. Sve su to, znači, za budući istraživače vrlo značajne stvari o kojima će oni dati svoj sud. Ali sve u svemu, moj rad je pokrenuo neke procese. I ja imam povratne informacije da ljudi u drugim krajima pokušavaju da istražuju, da pišu. Čak sam bio recenzent nekoliko knjiga, čak jednoj knjizi o Nišanima i u Crnoj Gori. Tako da kako je to teklo u nekom možda malo negativnom smislu, tako treba vrijeme da prođe da se nešto i vrati na stare staze. Sve u svemu,
vrijeme čini svoje. Mi neke stvari ne možemo vratiti, vrijeme što kaže i u jednoj suri, svi su na gubitku protiv vremena. Od čovjeka pa do kamena sve to propada i odlazi, ali ovo što je ostalo mi možemo da evidentiramo od nišana. Ja sam u nekoliko navrata okupljao ljude pa smo išli da podignemo neke vrijedne i značajne nišane i sa sigurnošću mogu da kažem da će oni na to mjesto ostati sigurno još 200 godina u tom obliku i da će svjedočiti o jednom vremenu, o jednim ljudima koji su itekako bili pametni i školovani i vidjeli su daleko i ja uvijek kažem sve što je ostavljeno iz prošlosti i od prošlih generacija, ne mora to biti samo zapis u nekom pismu, svaki obrađen kamen je za mene poruka iz prošlosti koju treba pokušati razumjeti, a ako ne možemo mi da razumijemo, trebamo je sačuvati za neke druge ljude koji će sigurno to moći. Kada ste malo čas govorili o vrstama nišana, došla mi je misao koju želim evo sad da kažem, da Bosna i Hercegovina nikad nije bila periferija u znanstvenom, kulturološkom, umjetničkom smislu. Taj broj ulemanskih nišana o kojima ste govorili upravo govori da je ovo podneblje uvijek imalo svoju ulemu, svoje znanstvenike i da nije bilo periferija, što nam je vrlo bitno. Ovo je možda prilika, magistre Klinčević, da kažemo, da pozovemo naše cijenjene slušatelje, gledatelje, postače, da obiđu stara mezarja, da ih održavaju, da ih očiste, da ih ograde, jer ona će možda biti platforma za neka nova istraživanja koja će uslijediti, u koja će se možda ulagati više nego što je to do sad bilo. Apsolutno. Spomenuli ste kroz te nišane strukturu stanovništva. Ja bih samo napomenuo da mi od srednjeg vijeka imamo puno stvari na koje možemo biti ponosni i za koje se drugi baš i ne mogu pohvaliti da imaju. Na prvom mjestu, nažalost, Bosna i Hercegovina je takav mozaik bogatstva, kulture i historije kakav se rijetko može sresti, ali nažalost rijetko možemo i sresti populaciju koja vrlo malo zna o tim stvarima iz prošlosti. Mi se ovdje malo smo se dotakli i perioda prije srednjeg vijeka. Znači u našoj literaturi istražene su te ilirske gradine. Osim tih gradina mi imamo na dosta mjesta ilirske tumule, to su kupaste, znači formacije od zemlje, to su ukopna mjesta. Ako je to malo izraženije i veće, često na vrhu imamo i stečke, što daje jedan kontinuitet života i ukopa na tom prostoru. I o tim ljudima mi ne znamo puno, ali zadnja istraživanja naučna pomoću DNK kažu da genetska struktura tih stanovnika itekako je prisutna u jednom značajnom procentu na ovim prostorima. Srednjovjekovna Bosna recimo nikad nije kovala novac od bakra ili bronze, uvijek je bio od srebra ili zlata. Pa u 14. stoljeću mi smo postali 14. kraljevina u Europi. Ko se danas u Europi može tim pohvaliti? Pa vrlo malo se zna da su naši vladari, naše vladarske porodice u principu vjenčavanja takozvane plave krvi kraljevske, krvno vezani sa austrijskim Habsburgovcima, sa štajerskim Hermanima, sa ugarskim Ažuvincima, sa Šišmanima, pa Poljacima, pa čak sežemo do španskog dvora. Mnogi ljudi ne znaju u osmanskom periodu je samo 20 godina od dolaska osmanske vlasti. Čovjek iz Bosne se pojavio na osmanskom dvoru na značajnim funkcijama. Od 34 velika vezira, što je danas isto kao premijer te države koja se prostirala na 3 kontinenta, 11 je bilo iz Bosne.
mi ne znamo da je Efendija Skopljak iz Gornjeg Vakufa u 17. stoljeću bio imam poslanikove džamije. Da, to su neka nova istraživanja Mi ne znamo pokazala. da smo imali iz Bosne 2 šejhul islama, odnosno 2 vrhovna poglavara muslimana svijeta. Tu su Efendija Balić iz Foče iz 17. stoljeća i Efendija Hadžabdić iz Rogatice. Tako je. Mi ne znamo da je posljednji čuvar poslanikovog mezara dok je taj dio Mekke, Medine i Arabije bio pod osmanskom kontrolom, bio Hafiz Sokolović i koji je se nakon završetka te dužnosti vratio u Sarajevo i ostavio svoje potomke i svoju porodicu. Mi ne znamo da je Ahmed Paša iz Fatnice kod Bileće možda jedini koji je porazio Napoleona u takvom obliku u Egiptu, da se on više nikad nije usudio na taj prostor da započne bilo kakav pohod. Nakon toga on je bio emir Mekke i Medine i posebno se starao na taj put za hodočasnike na hadž, gdje je obezbeđivao što bolje uslove, prohodnost puta i naravno sigurnost. Sve su to ljudi sa ovih prostora. A vjerujte da smo takve iste imale i ovdje, jer mi vidimo po njihovim nišanima. Mi puno imamo ulemanskih nišana sa čatal turbanom, sa mušebek turbanom koji je svojstven za nišane bosanskih hafiza, muderiza, muftija, znači predvodnika uleme. Zato smo i kazali da Bosna nikad nije bila periferija. Bližimo se kraju, imamo još 4 minute. Samo da dodam, ovaj prostor nikad nije bio škrt da daje velike ljude i jake pojedince, ali ovaj prostor nema sistem ni danas koji će te ljude prepoznavati, stimulisati i stavljati na mjesta koja zaslužuju. O tome govori ova dijaspora naša. Jedno pitanje za doktora Fejzića Edina Kamenica. Molim vas da kažete, stećci na nekropoli Kopošić kod starobosanskog Dubrovnika, gdje po vrijednosti vi smještate te steške koji nažalost nisu na UNESCO-voj listi? Hvala, Edina. Hvala Edina i ja smo zapravo dio oboje priče koja se bavi tim područjem i to je zapravo lokalitet na kome se istražuje i iskopava i rekonstruira Dubrovnik, bosanski Dubrovnik. Imamo i mi svoj Dubrovnik. Tako je. A kopošički stešci, teško je sad o njima govoriti za ljude, pošto ne vidimo, ne možemo prikazati, ali se radi o izuzetno vrijednim spomenicima kojima su ljudi i relevantniji koji o meni rekli sve najbolje. Tako da mogu samo ponoviti da se radi o izuzetno vrijednim spomenicima i za koje je šteta što nisu. Svi stešci zaslužuju da budu na UNESCO-ovoj listi, ali je to nemoguće. A i to je jedan od dokaza kako smo mi žrtve jedne podvale, moram tako reći, koja dolazi i sa zapada i sa istoka. Upravo kako ste malo prije rekli, mi smo za zapad periferija zapada, za istok smo periferija istoka. Međutim, mi smo pozicija i prostor i mentalni i fizički i geografski sa koga se jako dobro vide i zapad i istok paralelno i mi smo prostor, mi smo prizma kroz koju zapad na najbolji način uči o istoku i obratno, istok o zapadu. Tako da smo mi samo se trebamo ponašati kao subjekti. Trebamo upravo to. Trebamo biti svjesni toga, imati osviještenu tu svoju poziciju, maksimalno koristiti tu svoju poziciju, čak i ako hoćete i u geostrateškom i u ovom političkom momentu u kome živimo, a u kulturološkom mi moramo biti mnogo svjesni vlastite vrijednosti i pozicije s koje se može i tuđa vrijednost bolje čitati nego što može iz njihovih sredina koje su vrlo i Oksident i Orijent su zasebne cjeline koje su gotovo besmislene jedna bez druge, ali one iz svojih centara ne vide dalje od vlastitog nosa. Dok su mi u poziciji gdje mi se osjećamo kod kuće i na Oksidentu i Orijentu. Mi uživamo u različitostima i uvijek je tako bilo. Mi smo most. Uvijek je tako bilo.
Evo na samom smo kraju, imamo još neka 2 minuta, da budemo malo praktični. Gdje da usmjerimo naše Bošnjake da odu posjetiti nekropole Stećaka ili neke nišane? Gdje da putuju, gdje da obiđu i gdje da ovu priču na neki način kontekstualiziraju u svom porodičnom miljeu? Evo, ako mogu ja, dovoljno, evo, recimo, mogu se posjetiti odmah, evo, Nihadova knjiga može vas odvesti na puno mjesta odjednom, bez da se mrdnete dalje od knjige. I svaka lokacija na kojoj se nalazi Stečak, bilo da je riječ o Zemaljskom muzeju, bilo da je riječ o knjizi koja o njima govori, bilo da je riječ samo o tekstu nekoga ko će nekom pokazati jedan novi put, novi ugao iz kojeg može sebe vidjeti kroz taj kamen koji je prizma za iščitavanje svih boja koje stoji za nas, kao što se prizmom lomi bijela svjetlost na sve te boje. Ali ako mogu, evo, malo prije smo pričali o mezarima, dovoljno je otići ko je u Sarajevu bez ikakva znanja, samo da ode i da odmeditira makar 10 minuta u Velikom parku, koji je mezarje. I koji je još uvijek i danas izgleda kao jedno tradicionalno mezarje, gdje na jedan potpuno prirodan način, ja ću pričati malo više ko skulptor, a manje ko teolog, u svakom slučaju, jeli, nemam na to ni prava, ali neću ni pokušati da budem ništa drugo osim umjetnik. Tamo kad odete, vi ste u jednom prostoru u kome imate život u vidu ljudi koji prolaze, život u vidu stabala koja tamo još uvijek žive, a onda ima jedan estetski život gdje vidimo tragove tuđih života i tuđeg grada koji niču iz te zemlje bez da asociraju na banalnost smrti i na možda sve neke druge negativne i mračne konotacije koje pomisao na smrt i na gubitak nužno donose u ljudsku glavu. Na tom mjestu se susreću na najbolji način svijest nekako u istom momentu o životu i smrti. Baš kako sam malo prije želio naglasiti kako smo mi jedan od rijetkih podneblja koje su istovremeno i orijent i oksident. Jedno takvo mjesto kao što je, evo, recimo Veliki park i stotine i čak i hiljade drugih u ovoj zemlji su nas na najbolji način povezuju i sa životom i sa smrću, a trebamo biti svjesni toga u svakom smislu. Meni je bilo veliko zadovoljstvo biti sa vama u ovom 21. izdanju Sehurskog programa. Nadamo se da smo u domove naših postača unijeli jednu lijepu, toplu priču iz koje treba crpiti inspiraciju za neke nove korake u svome životu. A uvijek poklanjamo našim cijenjenim gostima knjige naših sponzora. Nadamo se da ćete u njima uživati. Centar za napredne studije, Bog i čovjek u Kur'anu. To je knjiga koju vam poklanjamo. Banjalučki duhovni ružičnak, knjiga u izdanju El Kalema, izdavačkog centra Rijaste islamske zajednice, i Međuvjerski dijalog. Bilo mi je zadovoljstvo družiti se sa vama, učiti i dolaziti do nekih novih spoznaja kroz ova vaša vrlo nadahnuta kazivanja. Vrlo iskreno, ja ću se iskoristiti engleskom frazom, a fraze postaju fraze sa dobrim razlogom. Ovaj put stvarno zadovoljstvo je bilo moje, odnosno naše. Tako da hvala lijepa vama za poziv i priliku. Hvala lijepa. I ja bih se zahvalio i rekao da mi je čast da sam bio na početku zadnje trećine Ramazana uoči petka u ovako lijepom programu i ovako lijepom ambijentu. Hvala lijepa. Cijenjeni postači, dragi naši prijatelji, svako dobro vam želimo u 21. danu posta mjeseca Ramazana. Sutra se družimo sa profesorom doktorom Mithatom Jažićem i profesorom doktorom Orhanom Jažićem. Govorimo o životinjskom i biljnom svijetu u tradiciji muslimana. Esselamu alaikum.
صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. اللهم